tarufa lava veiale wafuman malo tato di faulo i sukriso fatalo fatuai nei taia fou le maulunga so tato atunu pele Samoa ya marole fola munia marole to watai chuchim fa mga benga ya misela fa nga benga le tuama so si to vini talo foi tapo ing mau to ama tuama tato tunu o alfala maula le la wanta po ing ya marole on sa ta after mortan sangama tapo inga ya manuiai fai valo filima along fana ole tunu ya so fum nia ole fa awa wina fo le ole tato nanga tap sa fo longa falengang ya ile tato wala anta ole global kingdom ya mai au kilani e New Zealand ya ofolo fatu ya ma ha manuia telatu ya wala fa fonga le fionga le tua ya nei tau ya o mai se o tanto a tapatu le tasi fa unga le tua le tatu tal ya tatu tal me fa solo le no pu nei tau hafte tele lo matu tua nei tau wa manto ala mai fa nunga le le ne yasu wa ngai foi lo atu no tau mangalwenga ya fafte tele le tua wa manuia tu sai mato lo wanga lei si le mato fafte yo me alo foliola fa ino mato dia nias fafte mo vala wina mal fatanga ina o mato tangata fanto wa ya mato te tala no lo fionga le ie mato tapatu li tai la fa unga fa manuia lo upu ya fa mo modela o fio le fe au falengang mo i matou te tutas ya na tia lava le valea ma le vai o tangata ya ai saunoa o ele tua ela manolo ngang pa ia familia fa fonga so matou tunu ya familia le matou tala no ele o fio ina ia mo so vi ingam fai lo la o fio talo lea ala ya ke viso Yesu ameni ya sa mamali fa funga nei vai ngole la so ya ole ta to wo ele se fionga le tua ya ono le tato taimi most tato famalos ya mai tu si venga inga tuai iso masani ele fa funga ya ai o se aulea to foi ele tu lo tato fa so al ne yaso tu si numera lo non tau pues full todo ya le foi peluon no todo ale numera lo non tau pues todo ya o foi pele lu sulo no todo te fia tala no al tau pule ya ai ono tato temi ya te lele tu stas foi pua o manatu fai tau tato a foi tato faso il so ma mo se manatu au tu mo tato a fo meia ele fionga le tua vai po todos fulu ale mera su tolu fe to winner vai po todos fulu ya au te fita no ni ta po to mai le tala ona vavao ile kalepo ile nu e file mu iluma mose o fa pea se ita tau matua o e lava yai ma fai ai mo ita tau wai ma fai lava ona tanto manu malo ai e fa funga de tus ona va o le ai kalepo ile nu ia file mu iluma mos o fa pea tu se ita tau matua o e lava yai ma fai ai mo tanto why ma fai lava no tato manu malo ai. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly to eat." Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly to eat."
Manu ia le tua. I whaitawina o nisi o ana fionga. Mo tātou le nei vaenga o le afiafi po le hauli, po le tai au. O le manatu au tu e fia. Whai ele ta whasoa le nei vaenga o le aso ma le fionga le tua. Whai na o whaupuina whampea. God himself can overcome failures of life. God himself can overcome failures of life. Ua na o le tua lava. E mwhaiona ia fo ia to i lalo o le ola, o le tangata. Ua na o le tua lava. E mwhaiona ia fo ia to i lalo o le ola, o le olanga le tangata. O le fesili le mtau. Asa ua sau noa i whapea le tangata leo o ka lepo o pe mtau, whamei ka lepo. Ona ile nuu, ia tātou fi le muilu mo mosi. Ma se i tātou matua o wa e lava iai, ma whai iai mo i tātou. Awai ma whai lava na tātou manu malo ai. Folinga le tala ma le saunoanga a ka lepo. Ia se mea o tupu i tangata o le nu. Po tangata ia la tau te mafuta. Le pe se fe au fa malos. Ina ia fa malos. Ia fa tau nu le mea sa vala wina ila tau. Morsi fion ta upu lea sa moa ma lea fa fong. O le fa tonunga le tua ia mose. Ia malo na usoarona. Ina ia fili ni matai. Fili ni tai mai tua inga si furu lua o Israel. Fa moe ina ia la to boy se vei le nulea o kanana. Mana tu foi o tala le tu ia pito o te ave se ina o tau o te fia vea o tau. E kanana. Ele mea o tafe ele susu man meli. Nuingo le polo misi no fai o. E ave o lea lawa lata na ele ulfale tolo nu na mana o le tua. Se io e se vei. Se io va ai po le a se tala mai. Poe ngā whatia i lātou pe fia pe lātou te mana na o e ulfale tonu. Lea lai e sa wele whamtalanga lea ni tāp sutonu. O le a fwoi o le whainga malanga mai tai io i tua inga sifururua. O se i wā ai. Le lawele ele leo kanana. Mana tua fwoi kanana o le lawele ele o nu esi. Iei a ai te tele fitu le no nofu ai tutonu. Eleva pea ua ngao. Po wale inisi lawele ele. O lai nofu ia i a ai te tele nei fitu o sakanana. A le mana o le tua e ave i eilo no nu. Pe e se polo misi whaingo fie. E whaingo ta. Le na ave ai le awoli ia o se vei o se vaan. Ia po le ase tala. O le tafa sola ni aso. E iei nei vaenga e te fia whama mawhaina. Ina ua foi mai le awoli ia ma le lipoti. Le ua o tu tonu fast fulu aso. Ma po talo na iai tu tonu le wa o whanana tu tonu e waan. Mai aso fast fulu ona toi mai no le fafu. Toi oi luma le nu Israel mose marona. Ma fai lo le lato ripoti. Le ua foi mai tu tonu o le lau elu kana. Ma neia le lato ripoti. Ai mea na sa whani tonu. Ina u foi mai le tos furu lua le. Tu sa mali se furu nisi o taita. Nisi o taita i tu ainga se furu na o tu tonu. Na foi mai mani maa ofa tele. Na wa ai mali maa ofa tele. Ai peta. Ai ena ua fai le lipoti. E iai mea na feia laila la tou. Le la tou wasi singa i tonu. O le memo mua la e fi whata ua i mea i whaane o to i lalo feila
of seeing, ole to ilalo le lato wa'ata. The first thing, ole seeing mal hearing. Nena o se wa'ai ma wha'alongo po le ase, ai foi mai. Na wa'ai ma le maofa ma le matau tia o le mena wa'ai. A petai, na whaia le wa'ai. Ma losi, tangata lai tu tonu, ina ofisili mose se whai se tala. Le mea le sa uto mai oi, oka, o le nuu lava e ta whaeri susu man me. Ai petai, e iai la si usi o le ripoti lea na mai. O ina le tu whai antua ina whaia le lato wa'ai. Le seeing and hearing. Langa leu whai le tala, matau tia ai petai. O tangata lei tu toni o tangata malo rosi na mato wa'ai. O tangata o toa tangata. Lua, o ai le no nofo ai tangata i o ai nofo oro. E rem whain tato wa e ai le ye. Tolu, mato wa ai whanau o tangata lei toni olo. Tangata tino te tele whanau anaki. Se peni sau ai tino o tangata. Se foi lato tanga, ele anga lato tanga, na whai ya tato. O le lato wa ai mai ya matou non matua. Se pe ya matou ni se. O tau, maua mai sa mole, le manai o le ripoti na ave manai o. O le nuu a ta wheli susu man me. Ai a mai ma reasons a lei on a discourage. Ma whei leila lato wa ai. O to ilalo le vaai i le tino o tangata. To ilalo le vaai i le olo maurunga. To ilalo le vaai le to a tele o tangata tino te tele. Ma o le vaai mai tangata la ya la tos. So le oni se la vai la to iluma ya. O mafua anga na whea lai le vaai tangata ya. Ale wa vaai sa manai el vaai le mea lena whai ele tua i kupito o le nua ta versus man me. Lena o vaai matua manai e sa. A pitai. Ona matua to e whea lava i na ua lato vaai. To i lalo le lato vaai. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. O koka e le whawai vai. O le moli maule na le isi to se furu. Mai le se furu rua e la tau na urwhale tonu. Wa ai tantou le to a tele o tangata ia na wa whea le vaai. O whea le whalongo, ai na whalongo atu. O whai ni tala tangata ia ia la tau. O whewhe le whalongo. O whewhe le vaai tino tangata pensau ai. Kesi a noe le nei tai au. Na ole atua lava e mwhai o na ia ova ka minga to i lalo le tato vaai. Whape nā fo i lo tato wala wina, ma lo tato iai i lona fina ngalo. Iei teimi ua to i lalo ai tato i le vaai ma le whalongo. O tato vaai le manuia na ta pena ina e le tua. Ai maise le tato whaola tanga ia kedis. O tato wa ai le manuia o lo i tutonu o lana fiongo paia. Manuia e mau ai tato. Peta, peye ele teimi ua to i lalo ele tato wa ai. Tato wa ai le fili. O tato whalongo i tala tangata whai mea tato. Wa whai lai, ma ua mata o na tato le move on. Ua tato whawai vai. O na ole wa ai, ma le whalongo i tala al fili ma le tau whawhewhe mai a le tia pono. Ma tangata la tau te le te tonu ina le tu. Wa a mata ai o na whawai vai. Lala lea o le whawhita uli lea o le to i lalo lea o le vaenga i e to isfuru. Ua to i lalo la la to wa ai ke fia noi. A whai o to i lalo la wa ai le nei taimi le fili wa angai mai. O tala fo i al fili o angai mai whale anga ma whai whai upu ma ta wemu ya tātou ma leo nanga. Aua nei to i lalo ai. Na o lea tua lava. Na o tātou li o Yesu Kirisa ma whai toi back upinga tātou ina ia
overcome lo tātou I lalo le vaaitau. Ia, o le to I lalo mua na o tangata ia na o vaai le manuia. Ai to I lalo o le pala ai man fefe. O le lona lua, o failures, o tangata ia to sifuru. Ua to I lalo le lato courage. Le ngata le sin ma le hearing, ua fail le lato courage, o le loto wha malos. Tangata ia na file len tamai, tangata o tai o toa, o I tua inga sifuru na o. Fo I mai man mo le mau tole, toa sifuru I lato, ua fail le lato courage. Ua lato le fio, mai le lato tala, we can't attack those people. They are stronger than we are. What is courage? A fele tua le na mia lato mai o ile nuu sampo longa I mal fasa la tu sang. Le na mia le vao, le na fafanga ina le vao, fasa vale ile sami ula. Mai se tau nu le la toya se anga no fale le manuia mane nu fala a o le se courage wo fail the courage wa no ngol tal they were discouraged and refused to continue to move on in the promised land and fight their enemies Canaanites wa fa vai le kawinga le kaua au fa vai le u fa le tono fa vai fa no le talata fa ya mose ma le moto tangata po le no Israel no watu tu no mos ma to tele ma fai ta to tele ma fai ona ta to fusu me fai to matangata la e malo losi atu le usaka na nala ya tato words of discouragement. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. What discouraged lato toyo mai faile tala ilumalinu e tau discouraged ai failenu. Ole se courage. Ole se loto famalos. Ole se loto telema se loto toa. E tu iluma yalu ulu fale to tono le no for lang e alu e fight e langa le fa tali mai ele fili o le mele na o tupu to sfulu ya o va ai o pala ai loto le va ai tangata ai o le lato chopla le mana o le tu e ulu fale ton o tau e fasioti tangata na o le ila se courage le bolina. So that's the second a failure o le to se fulu le o a fail le lato courage o le fio te tonu o maliria e o ti e fafo I ele o te tonu ai va ai oi sa mo ma ele mele o tai o matai o tu ainga to se fulu a faila le o lato fail le tala fa vai I lumalinu o lona tu ainga to lava e fia se fulu ni afe lana I tua inga mai tu punga mai tua inga le o matua discourage ono le tala le lato tata o le mema tau tia le na courage o fail a o tai na mafuai ma faila wa faina for the courage on tangata o lo muli lalo na te tainga pala ai loto o le fialu se fai le mena manao le tua ma ua ngalo le tua na te encouraging la to ina ia move forward ina ia fulfill le promise le tua sa mone nei va ngole fiesta tu to va ai le tala le e to fa manatu ya te o ma e ta ua mo le tangata e ia le me ta o le courage o le loto tele ke usiano o fail le courage o fa vai o pala ai mo fi ono le fili ono o le anga I mai ali tia polo ma nganga le anga fa la vela ono tala tangata ma ua le fi na wai se u fani ele manuia o uma na fola mai ele tu
ua whaafefe pala ai loto, ma discourage, ai whai maile manatu au tua le tā whasoa, ua na o le tua lava na te whaato I lalo, lo tāto I lalo I leo langa. Hoa mai oi, malau savalinga whare nganga, hoa mai lau whoranga whare nganga, a tono le nā ua e tau whawai vai, a tono ua leise loto tele, ua leise passion, e te move forward, ona o lo wa ai whawhita auli, wa ai lea whiawhine nei. E tasi alta ngata na te avatua le courage, ko le encouragement mo oi ala le manalo na ngangpaya, ua na o Yesu ke viso. O ia le na e mawhai o na ia overcoming low fail ile mea ta o le courage. Tu o ia ke viso, lo ta wha moi moi, lo ta loto tele, o ia le na te wha loto tele ina I tau. Ina ia ta move on, ma ia success le ta kolin, ia ma fulfill le promisia le tua. Aua, ta te loto vai vai, veo le awari ia. Fa me tau tele ma whaina o, tau tele ma whaina tau ma tangata na, sa moane au ke siano, aua ta tau te tala noa, negative talk. Ta tau tau ma whai tala noa le positive. Aua le negative ta aua le pala I loto. Ma le tala le tua I lona nu ma tātou uma. I am with you always. I will never leave you nor forsake you. God is so faithful in His promises. Sa moa ma leo whatu tua kevisiano. E mana o mia le mele tau le courage pe a whaifo I. Le a lo poto le a le aise koa le loko. Ia koa le loto. E te whina wai, e te tau wai. Le anga tātou te leo tau mani tangata. Oro tātou tau ma li I ma whai pule le vani manimo. A o whea te mau ai le courage. E te mau a ia kia viso Yesu. Pea whai e ta talaro taloto. Ma tā au mai kia viso e whai ma wha malosi au. Wa mai lau wha malosi ma lau loto tele. A whai utau wha vai vai. Ono le fili. Po ou lava na ngona ma lou lava pana I loto. Whatanga ke viso na te overcoming lou whawai vai ma lou loto ua whewhe vali. Pe pala ai no fie lo sai fua ke viso na te whamaro sia ia I tātou umalava. O leisi wa inga I todu iai mea na santo I lalo ai to sifulu dea. Wa fail le lato faith. Mua na fail le lato seeing ma le hearing. Lua na fail le lato courage. Tolu fail le lato faith. O le eise whatua tua. O kase kele o mea na whai mei e le tua I o sawa I a sawa. Lea la sa uni ul whani. Awa matua fail la al faith. O le whatua tua. O le o le whamoi moi ma le whalango lango e sen mana I o le melia walk by faith but not by sight o le melia na fei le auria o le si whatu tua ale na o tonu wa ai le makau ki o mena iai fua whantoanga ka o kai le lau whanua la fule mu, waren whetu le tua iei. Ono e wa ai, ma nei e whatonu ngā le tua. Whai a mose whai le nu. O e wa ai le nu. O e le no whai, e mano losi la tau pe vai. Pe to I titi la tau pe to tele. Pe whea fo le la wile ele wala tono no whai. Pe le lei pe le anga. Pe whea a ai wala tono no whai. Pe no nofo wha toanga la au toanga la wapi pe no nofo olo pe fea fo ile la wile ele pe la fule mu pe la fua pe yaini la au pe le ai fa loto tele yo to mai fo I ni fuar fanua ona tele fa to nunga ole wa fo you criteria po commands o mena avela wori yo va
le lana o mai ma le ofo ai o mai a ma le to ilalo o le mele na le ma ofa I se vei ne to se fulu o se veia ia po le awasiasi ia to se fulu na o tu tonu o mai a ai se vanga na le to lua sa malo losi pe I la ua fail faith Wai po lusu fitu ma le lusu wa na foi tau whamatana mai ele to I lalo le wali ile May they gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is the fruit. Mangaya. Alo fa ya Moses manu yo en mato wo fua ia fatuang. Mai na tau so mai na tau fui vini. Le matua ofo. I have a medicine si o le tala la bolilia. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large on our aino for mai tanto o le se faith e te lea tu le tua sanato malanga mai e kupito leo fa sauni le tu e fa fale a wo mai tu I lalo le te leo le tua ai fa te le fili for mai Mose maltanto nu sao le tala le na matu falongo yo o le nu e ta fele susu mele eva ayo e Mose maltanto nu o mato wo to tonu tangata la tonu e bawa o aira yo e te le ai no folo e le me faio ne tato o le se faith no faith o le se fa tua lau te mafaya mela alena faya le tua me te tele fa sava vali mai le vafa oti ia ai kupito farao ma le autau mai lato uma oti uma tele me fai va venga fa fanga fa inu feo ia le faith sa tu I lo lato matai lo lato tu ale wo tilo ai to mai malitala ai pe ta I Mose marino hele ma fain ta to fato I lalo tangata. What was happened to them? They failed their faith. Wa ko I lalo le fato tua o le aise ke le fa ko u fa kiki la fa ko a o fa ke le fili fa te le fa fi taudi o ka ne manai le lato mo le mau a petai o lato tu I lalo le fatu tu I lo lato tu ke siano da sile me o le tato au penga le o le tato tali pupuni le o le tato tali tale o le tato au penga le tau o le tau savali ai ma tapa sai le tato fo longo fale ngang o le mea tau le faith o le fatu tua ia tu I le tua le tato fatu tua o le tato fa moi o le falango lango ma le fa moi I mea e leo vai falango lango I mea o tato tal toni ai e wale se fefele wali matua fa angata lava el fili mena va ai wale se o te lea tu le to ke shano fa pena fo se lui how big your faith is le te le lo fa tu ana ia fika au ka kong fa fika au di awana I peita to se fulu le ia te le lo fa tu o le an ke le fili le an te le fa fita au di tau fa fita au di e te le tu le tua te le tu le tua le tato te fa tu ia o le fe au le na fi fa lata mai ke te siano o fail fa tu o fefe fili o fefe fa fita o fefe fa mtalanga tangata mata mo fai mai attack a wole ai se te leo fa tu wole ala wal te leo fa fita oli mai tala sta se fai to fa le fianga le tua pe alu fe tau I mal fa fita oli a wole tau ile tu te leo lo fa fita oli tau lo fa fita oli le te leo lo tua you're gonna face with
obstacles of life, don't tell God how big your problem is, but tell your problem how big your God is. Ole pafita ulina lela vea ita tole fatu tu. Tambo e savali for love. Kaya e fafika uli. Kia imal fatu tu. Wa le savali fatu tu. O savali ile chino maya mea. Don't walk. We need to walk by faith, but not by sight. Wata to te pala ai mea o le chino e fa fefe mai. Talo fai to sifuru dea. Wala to fai se tala. E fa vai ai le lato nu. O lato whanau lato whanau. A fai o fai le taiulu ma le tai. O fai le foi ma faina lo lato au a inga. O mea na pena ta ua le neia fiafi. O fai laila uli ia. Le vaai o le whanongo. O le whātua tua ma le whamalos. Ai ole lui mole to ilalo. Tulo ilunga ma le tamalea o Yosua. Kalepo ma fai le whamalosi a. To se furu lea ua la to momoli le tala whawaiwai. Le tala wha to ilalo. Ina ia whawaiwai ele nu. Ai ma neia tangata ia to lua Kalepo ma Yosua. Tangata sa iai le courage. Tangata sa iai le faith. O tangata sa le leile vaai ma le whanongo. Tangata na vaai le tua. Ma whanongo le tua. Mai anta le laulile. And two spies, Joshua and Caleb, stood with God's faithfulness. To tuilunga ma le whātua tua le tua. And they challenged them to overcome their failures. Le awali ia to luana tu tuilu ma Mose ma rona ma le nuo Israel. Ma tau ma fai challenge le to se fulu le. Le to se fulu whawa i vai ma le to i lal popo. La tala la ulidea. Wa mai leo le tala le tangata leo Kalepo. Wa matua le tangata. Then Caleb silenced the people and said, Lena ufita wule mtanga. Mai Kalepo, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Manaya le courage, manaya le loto tele, manaya le faith. Tuilunga, ma challenge le failures la tos fun. Mai se ta ofi fi le mu. Ta to te mafai, ta to wo. Ta to te mafai lava. Ona ta to no foia le lavele ele. E mawhai o lo soifua le tua tātou te mawhai a whātasi mea mana ia le lui ai le tō sifuru lea kamo Kalepo. Finally, God was with Joshua and Caleb. Just only them and their descendants allowed by God to enter the promised land, and the rest of them were punished by God for 40 years at this. Wa tanto le man na ia mo le lotele pa wa io tangata malato tupunga po lato tupuanga whanau na whatanga le tu e ufale le promised land. Ai ale to se fudu sa vai ma to ilalo na o tia ia le vau lato ana o lazy young generation na ufale to ton wa ilan tanto consequences of discouragement, these consequences of failures of life. Ole whaato i lalo na e ei lalo tua. Ane whamele tua tau te le ulu whale le nu. A talo whae. Le ulu whale atua i masto i ino Mose. Talo nei nu whalonga tāma le whainga tā. Mele tua Mose. Tui na e nana e waia le nu. A te le ulu whale ton. Wa faina le ngaluenga fainga tase nei taita. Kalu le awari ki to ilalo popo ia. Talu le fa vai ia. Talu le fatu tui. Ole lui le na. Mo tanto le ne yafi le mea ta ole to ilalo ile au nanga. Mana ia se anta a mai nei fainga malang. O ka se ma mau le mena mai
Toia ni na yaso u fale ton. Ai atu ai fail. Hele u fale na oti le vau. Ele i success le lanto valawina. Na oti le vau lanto talu. Lo lanto to i lalo. I vaivainga malangona fale tangata. Sa mon ne fiafi. Le kerusi anoe ma le tato au tau ma le folaunga ma le savalinga lo nei. Te mana o to i lui oi a mai le mea lea. O feo iai oi le nei tai au. O e tū le tō se furu wha vai ma le tō i lano pop. Po e i le tū le tō lua lea. Ka lepo mai o sua. Se ata foi lea sa moa ma le au kevisan. O le tātou te folau le tino le nei. O le wha moe moe le tātou folaunga e fiau du fale e le manuia e wha vavau. E le o ko meki in kako urfale uma le ola e wha vavau. E iai condition e te tau o na tātou sao ai le ola e wha vavau. Pe lava le malanga lea. O a nā condition. Ioi, a whaiere ia le leilau whanongo, ia le leilau sila sila. Ia te leilau whantua tua. Ia te leilau loto tele man whamalosi. Tato te sava vali whatasi ma keriso. O whanongo ina na fionga maola ina lo na whina ngana. Ina ia mawhai. O na tātou success. Ina e whain tātou enda i tūn. O le kanana fau, ma le Jerusalema fau, ma le ola fau, ma le langi fau e whawawau. E ea se sengal whainga malanga lea. Ma tātou whainga malanga whare nganga. Lea wa lui mai whatu, lui oel nei e fiafi. Oa mai lau whaulangu, oa mai lau malanga. O le whamoe moe, ia ua nei whaial tātou malanga. A tātou whaial lalo nei, e mauti noa, e whaial fōni tātou whale. Ile maota male manuia e whawawau. Pe a whaia toi lalo tātou. E waiwainga le ang sala, ai maise lava o tātou lava la ngona ma manatu. Sa moa male a whatu tua. Tātou sawa vali male loto tele. Tātou taritonu male mauti noa. Le manuia lale o ta pena ina. Ka nana fau le Jerusalema fau. Le langi fau. Mai le tala whalinga Ioane. Tusi lalo. Le nganga tusi lalo Ioane me iau le langi. O le pupula e mala malama. E le eise oti, e le eise tangi, e le eise whanua noa. E te lua mafuta i makerisa. O le wha moe na. O le kanana fau le na. Ta tia ia le kanana. Na urufale ia le nuu. E le i urufale ia nisi. O le ata fo leo le tafo launga whale ngang. O lo tafo lau le tino le nei. Ai a o mele oti. E iai le no whanga o man ta pena. E enta iai. Ai wha alango lango lau wha moe moe. I le manuia lea e le wha mawau. I le ola e wha mawau. Pe a le whaial le tafo launga le tino nei. A misia le ang sala. E te tau ona wha mangano tang sala. Ela le ta sala mo ma wha tino tang sala. Tari tonu mwhātua tua maola whapai aina. Mole mo ke riso marona whina ngalo. Sa moa leo whātua tua o se ata lea e toi whawhangu. Ua leo toi ma maole wholaunga pe o tala tusi. Ua tātou iai vai tau whainga tā. Pe no whailoa a tupu mea ia. I whai au tō ulu whailonga nā wa lata. Le toi fio mai o ke riso. Aua tāte whawai vai. Fai foi e fa vai o toi lalo pe lau savaringa mai ma le fa ma rosi le fiafi nei lo uso. God himself can overcome failures of your spiritual journey of your life. Na o ke riso lava. Na fai ona overcominga o tātou whawhita uli. Wa ai ma focus. Ma target lava ai me lau savaringa whale nganga ele manuia whawawau. Talo faile o wari ia ko se furu. Ua wa aile manuia le nu. Ai fefe pala ai. Lal men tupu tapuni lea tua lea manoa. Oti le vau le i fale na. Hape na foi tātou. Leo tātou wa aile manuia le langi man faa o le tanga. Hele lan tuspa ia o lo faa. Faa loa mai lon whiningan le manuia wa uma. Na ta pena e kia riso. Ai a fai e whea le tātou sa walinga i vai inga. Le ang sana matoi lalo popo leo langa. E mauti noa.
na ona tawhaalongo le manuia lea, e te tele I ni e tutonu. Ai oe le uso, na tua whiwhine whaatu tua. Ia te oe le courage, le whamalos. Ia te oe le whaatu tua. Ia te oe le loto tele. Ia le lei lau wa airifi. Ia le lei fo I lau whanongo. I le tua malona whina ngano. A misela na uporo ao wina ai tātou. Upu whai, God is so faithful in His promises. E wha oni le tua. Iana folanga. Le tua le na malanga mai Israel. Wa alu atu le nuu. Le tua fola na le tātou te malanga whatas. O a mea wa fola le tua le nuu. Mo oe pe a o me le oti tua anto le oti. E polo mise wha oni a le tua. He iai le langi mani manuia wha ai a whai e whail ta te le whale manuia lea. Fola fo e le tu spaia. He iai se oli ma le lepa afi e wha lea o le ato le oti uma le vao I la tau o le ato fo na o tatou fo lang. A whai tatou te le sao le ola. Mani manuia e wha o no matala fo I le whai to o se odi. Le tauna challenge. E tauna lu I tantou. Because God is so faithful in His promises. What God has promised, it will be fulfilled. He finally overcame the failures of His chosen people and allowed them to enter and be settled in the land of Canaan and promised land. Ioi, whama onil na le tua. Toa lua lava tangata na ave manai whanau. E le whapea na to tele na mumusu pe na whawaiwai na le whatau nuu ai. Le anga le tua e whama peto tasia peto lua e whama oni. Whaunga le tua. Wai tātou e sel whama oni. Le anga le manau le tua. O tono le nuu lea. O I to tono ele leo Israel. Kanana e whai wai Israel. O I e whanau mai ai mari utinu tangata le tua. Sa wai ke riso Yesu. Sa wai whaawar whaarutanga. Ina ia ola tātou nu es. Wai tātou le tō whama mao ma le silisila ma mao le tua. Pe ana oti atua e nei lama Yosua makalepu. Le ai manise u whale tonu. O urona winga. Ua le success. Ua le tau nuu le polo misia le tua. Leanga o to tonu le lau le ele lea. O I e whanau mai ai le whaarutanga. Leana le whaftai le tua. Na tō whama mao na silisila ma mao mai. Te tau na ola tātou nu esi. Au mai tangata ia tonu I whantau nuu ai lo u whina ngana. E ese a whainga le tua. God is so faithful in His promise. Some divine planning of God for us Gentiles. Ka ua ngengu ese. Te ofo pea e misil manuia tātou nu ese. Sale aiso tā wanoa. Sale aiso tā manuia ai ona. O le alofa tu noa le tua. Lewa laina sa fua ma. Fasa lafa mai manuia mo tā ua nu ese. We all fail in sins and death. Ka kong oki umalang sala kamu maema. Le sia wanoa tātou te enta I tonu. O le manuia lea le tua na tapena au. But God saved us through faith in His death of His beloved Son Jesus Christ and made us possible to enter heaven and eternal life. Wai tātou nu ese tala noa pe mo tātou nei nu ese. Le fatua le tua ua whaasafua mai mo tātou. Ina ua te ena e lona nuu le tele o lona whina ngalo. Ai se me te whaftai e le tua le fiafi. Whaftai le tua I ana wholwholanga whataunu. E manuia sa lilo. Lewa e manuia ai. Wa mai lau wholaunga whanenganga. O le whamalosi le fiafi. Loto tele. Whaifu tau whawaiwai mai e tau sol muli. Mai le ta whamalosi le fiafi. God Himself can overcome failures of your life and your spiritual journey. Ongo sai. E whaifu e mai o li kingo e la vea ai. Wa e tau whawaiwai ai. A wa e te whawaiwai. Pe te otia ai mai o li tino po wafa fitauri. Stick your faith in Jesus. Tu mau pelo whantua tua. E po wafa fitauri o mai ma whaina I tātou. Ia pipi I pelo tā whantua tua. E le whamoi moe manuia. Awa nei pei tātou o le tō se fulu lea.
o si pai Israelu no va ai le loa whalongo le langona o le antani no ti le vau whapena oi pe a whaifo te whalongo i lana upu te vai manuia o whailo le tua tato te le sile te le fia sile lava te le fia langona a wane ngalo lai ta oto mai le tu o le whamasi nonga le tua ia o soe le whatu tua man wholaunga ono sa in wholaunga hama losi lau wholaunga whanengang ina ia tini le whamoi moe ia tātau nuu le nuu manaia wa umana ta pena pe a whai e whato i lalo o ta to i lalo te lole to i lalo sili a na laina sauke visio wa whaina o mai ta ua o le angsana o le sin is the biggest failure why Jesus Christ our Lord came to deal with a whaila na te le whamangaloa e le tiar ke visio malo mo le angsala na failure i belo volanga wa ai le mawal temi now is your time how to deal with that failure. Repent from your sinful life, confess your sins, accept Jesus to be your Lord and Savior, and live according to His will. Ia whamalo sina mo elo uso to fine whanenganga tanto ta walo pea ono sai pea walata ono whale na tātou wholonga ile manuia i whamawau. Wa nao le tua na te whato i lalo ina to i lalo o lau saifua whanengang ono Isu. Amen e waftai geriso waftai whamanatu mea ia na tupu le tō na e lau nuu mana whainga malang o hata fo ia lo mātou whainga malang lo mātou fo lau pea awa ngai mei pea whawhita uli o whainga tā o whamatalanga e whātou i lalo le fia o lau whanau whātou tua whalau le nei e fiafi le li e to mai ala whamanianga ia seisio so watu nu pele to i lalo pele ang sala ia whapena na ngalue atu ngalue ifo ngalue ane lo mana ina ia whamangalo le ang sala ia mau aisa wanoa entai ia mamatu watu le manuia e whamawau awa lawana ia isi anganga e whanu i se ori ono le to i lalo pea i mātou le ang sala mawai vai ngontin whaftai mona upu Pamanuia ye whafonga ia uwhiong. Whaftailo manatu mai. Ono Yesu Kiriso. Leo le kalsio mātou te tālo whaftai e tuai nei. Amene. Amene. Ya, so i fwoi a manuia nea whiawhi.